Апа, эмнеге биз башкаларга окшоп жашабайбыз? Отуразың. Дайым біз сұраған нәрсенің барын бере бербейт экен. Жоқ, бир жума байке сұрана, бир жума. Акшам кайтарып берем байке. Ал башка эр таап алган. Кантип кетиштин айласын таппай ушундай жолго барган. Пойдем покупаем. Тихо. Апаң бизден кеткиси келип жүргөн. А сен аны билбейсиң. Байке сұрана, мен балам бар байке. Канча акча керек айтыңыз, мен барын таап берем, бар. Сен кунсуң карындаш. Качып эле көр. Ошол замат кармаласың. Кайталычы, не дедің? Сен кармалып каласың. Сен үчүн өлгүм да келбейт. Алматы бакай. Алматы бакай. Мен жаман адам эмесмин. Вам гана иди. Бал, адамдым. Көзге карабай. Что дальше было? Сұрана, сен не ғана балама жалықтыра көрші.